كتوليم الوالين تيزيوزو مس جيل دومين يرزان غار و gardien le débute donc à les bons logiques يبليسين يخدم une opération avec succès دي سي عشان تيزيوزو يروح يزور السيد يدايز كتوليم لو دي جي دو سي اش او البروفيسور مجاني يتصور يسوفا لو سي اش نتيزي وزون بيان سور كتوليم كايا مرباح بعد لوبيراسيون السعفاي ثورة لا كونفاليسونس اش ديفك ربي الشفا العجلان اللي ثمن نظن نسلياس يدي بوين بولبوز كايا مرباح اسيد نسل. Voilà, c'est vraiment triste et en plus c'est un super gardien, j'espère qu'il va, et surtout un très grand leader de l'équipe. Sans être là, j'ai pu entendre que des bonnes choses sur lui et j'espère que sa convalescence se fera très rapidement parce qu'on a besoin de ce genre de joueur dans l'équipe. C'est-à-dire que moi je